There's no life without love, they say, none worth having anyway. You're a mystery to me some days, that's what keeps me sane. Kami merupakan sahabatnya Vira sedari kami di Jogja. Jadi alhamdulillah dari Jogja sampai sekarang persahabatan kami masih terjaga, insya Allah until jannah, insya Allah. I still feel the same. Take me home and don't spare the horses, away to a silence I need. Take me home and don't spare the horses, away to a ghost of a breeze. I don't need to build a house of stone. Mungkin mewakili Tisa dan Lili, Safira adalah seorang sahabat yang sangat-sangat baik hati. Dia selalu ada untuk teman-temannya. Dan kami berharap juga walaupun di sana sudah ada seseorang yang akan membimbingmu, menjagamu, melindungimu, aku yakin kalian bisa melengkapi satu sama lain. Insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. So take me home and don't spare the horses, away to a silence I need. Take me home and don't spare the horses, away to a ghost of a breeze. I don't need to build a house of stone. Wherever you are is where I call home. Dan Vira nggak boleh lupa satu, walaupun Vira sudah punya kehidupan sendiri, kami tetap ada buat Vira. I love you. And I know I've made mistakes at times, every now and then I've made you cry. For that I'm sorry. They were few and far between, we're closer now than we've ever been. You know I'm sorry. I used to wonder why I'm here, no rhyme, no reason would appear. Since we've met, it's loud and clear, I'm here to see you home. Pagi hari ini Allah mudahkan langkah kita untuk menghadiri acara akdun nikah antara saudari Safira dengan saudara Zaki. Mudah-mudahan kedua mempelai dan kita semuanya Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah, sehidup sesyurga. Allahumma amin. Sunlight dances off the leaves, birds of red color the trees, flowers filled with buzzing bees, and places we won't walk. Kita semua bersepakat bahwa yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Namun tidak sedikit yang ternyata salah jalan, sehingga yang didapatkan bukan kebahagiaan, tapi justru kesengsaraan. Karena menurut kebanyakan kita, bahagia itu adalah apapun yang diinginkan didapatkan. In places we won't walk. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Jangan bermimpi untuk bahagia kalau kita jauh dari Al-Quran. Kalau toh bahagia itu bahagia semu, bahagia di luar saja, bahagia sebentar saja, bahagia sedikit saja,
tapi di hati tidak ada bahagia. Bahagia yang hakiki, saudari Safira dan saudara Zaki dan kita semuanya adalah kalau kita dekat dengan Al-Quran. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah nikmat dari Allah untuk kita semuanya, ada di hadapan kita. Kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, pasti hidup kita bahagia, pasti. Dan bahagia yang hakiki sampai ke dalam, bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, dan bahagia di akhirat nanti. Zaki, angkahtuka wa zawajtuka maktubataka ukhti Safira Amalia binti Hargo alal mahri wahid milyun wa dhahab 5 gram halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Family, look on in awe. Petals decorate the floor. Waves gently stroke the shore, and places we won't walk. Children cry and laugh and play. Slowly air will turn to grey. We will smile to end each day in places we won't walk. Rising sun hits the sky, see it open before us. Take these hopes, hold them high. Every step takes you closer. Oh, 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 oh. The stars will show us. Oh, 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 oh. It's all waiting for us. Every turn a living color. Heaven knows that we'll discover a story in the making. The world is ours for the taking. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang, terima kasih sudah memilih aku menjadi imam kamu. Insya Allah akan melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita yang baru. Semoga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Open fields, distant shores, every anticipation. Getting lost, we'll explore with no hesitation. Oh, 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 oh. The stars will show us. Oh, 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 oh. It's all waiting for us. Every turn a living color. Heaven knows that we'll discover a story in the making. At the start of something greater than we could uncover. Holding on to all this wonder. A story in the making. The world is ours for the taking. Pengantin berdua, silakan nilai siapa yang nanti paling heboh ya. Are you ready? Safira and Zaki. Pemenang menuju kepada
Lana. Bro, sini. Silakan diberikan hadiahnya. Loh, siapa juru pergi di sini dulu? Menurut Lana, Zaki adalah orang yang titik. Baik. Oke. Menurut Lana, kapan kamu akan menyusul kayak mereka? Insya Allah 1 tahun lagi. Amin. Mana jodohnya? Ada tuh di situ. Yang mana? Tuh. Mana? Oh ini. Cie. Caca, menurut Lana katanya kamu mau dilamar tahun depan, betul? Sekarang juga boleh. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak. Ya boy. Ya salah. Ya boy. Ya salah. Asyari. Ya salah. Hidup janda. Bagaimana menggoreng lada. Ambil minyaknya, tuangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya, timbang-timbangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya, timbang-timbangkan. Asal. Ya salam. Kampung krukut di pinggir kali. Anak Cina berkawan-kawan. Hati takut jadi berani. Lihat janda kayak perawan. Hati takut jadi berani. Lihat janda. Di sini gak ada janda, bukan dem. Gak ada janda ya.